R1000. No problem, kom vat my foon. Maar as jy klaar is, doen dieselfde met Anke Linda. OK. Want jy gaan terugkom na hierdie app toe en jy gaan van my om verskoning vra. Want dink jy ek sal my eie fucking kinders post, jou fucking idioot? Jy siek man. Jy is gemors. En nou hardloop jy weg, die jy my oom se naam hoor. You forgot what my family is about. You forgot what my family is about. Hey, hierdie verkeerde se persoon. En een van my niggies is hier. Does hy. Rocks, they just dig their own grave. Does hy. You fucked with the wrong family. Met 'n verkeerde familie, hoor. En Linda, as ek is, praat ek met Rama Lama en vra vir hom wie sê my Made. Nou gaan ons julle hand. Een vir een van julle. One for one we will land you. I'm playing games anymore. Julle wil my kind post. Jy wil my vriendin se kleinkinders post. Jy wil Tannie Mandy se kinders post. Kleinkinders post. Wie was daar nog? Hoeveel kinders was gepost? Shakira se kind. Even though me and Shakira are not friends anymore on that. But who gives you guys the right to post our kids? Julle is siek. Julle het Pink Pitbull se kinders gepost. Vir wat? Vir wat? Nee, Drama Lama, waar is jy nou? Jy het mos Sam en Marion, doen my guns, die van julle wat wil. Gaan Google wie is Prins Sam en Mari. Not someone to be fucked with. So ja, let's bamba. Let's bamba. Maar ja, dis al wat ek wou gesê. Los vir my uit, los vir Rihanna uit, los vir Gerlie uit, en los vir Christian uit met hierdie kinderaccounts. Want ons kinders was ook gepost. Julle mense is siek.